امی بین هولیر استودیوی تماشاوان نجا میوانه کی مهیه پروفسور دکتر ایلهان قزلهان بخوا درون ناسه پسپور درون ناسیه و دما کوته هریما کردستان جی گلک پروژه بخارتینه صد دکتر بخیر هاتی همه می یکسر دست پی بکن از باورم وی جاره دمه بست هبون جبو هاتناوه یک جه و ناونده که نو وکر لدهوکه لزانینگه ها دهوکه جبو چاره سرکرنا وان کسین کو گریدای مادین هشبرن وان بکارتینن و پروژه دوی امینجی کنفرانس که روژا دوشمه لهولیره لسر جینوسایدا کردین ازدی از خوازم ام جناونده جاره سریع دست پی بکن دهوکه جاره یکی ناونده که وحال هریما کردستانه تی آوا کرن؟ دوی باوری دم کل گشت عراقی مثلا سربندیان بنگشی کو گریدای ماده کو کلینیک و ساتایبتی هم کلینیکا یا آل ماده و مگریدای علاج کردن دروناسی کریه سدمه به کوبات تقریبا 10 ساله هجمارا تایبتی یا گنج و جوانان کو گریدای وان مادانه یعنی وقت اپیدمی گلک زده بوده گلک بانگین آمار هنه مثلا بردسته و چند کس نها گریدای ماده شتی نها ام تقریبا زانش بر کلین گلک کیم سرهات نکرن تنه لهرما دهوک تقریبا 10,000 کس هنه کو راستی گری نخوشه که گران سروان هست چاره سریتنه هنکی کو کسان در فتح وان هبن دچنا اردن دچنا آلمانیا دچنا درندنه جبر کو چوا مروان درمان بکه حتی نازبونه که ناسبونه که باش سرتنن ها بله پسپور هنه دکتر جبو لوی ناونده کار بکن پسپورین براستی زانبن چوا او کستینه جاره سرکرن جبر از زانم هنه کرد هنه دخوازن بشیوازین خو زاروکین خو جاره سر بکن جمسلی ماده این هشبر دبی ازی بشینم گند جم با پیروی لگون نکاره پیدا بکه و جبر خواه چه ببه یان از برنگه که جرنگان دخوازن به شیوین خواه جاره سر بکنی جار کسین پسپور هنه لور؟ نام تقریبا با 6 ماه بریم دست بکر پروژه جالیا دولت آلمانیا هرم آباد نویتن بکتی پیش کردن ملوه داره همو کسی منها گرتنه ما تایبتیج آلمانیا تیم که زانه پروفسور مانی نوی داره وان پرورده کرنج بو کاربن دست بکن همو کسی گلمش خو ماستا خو دو که چکر بون یعنی گلک زانن آل پسیکوتراپی یعنی علاج کرده یا دروناسیه هر واه هیواده ها دیسا جیمه کمک ببینه آلمانیا کو نخوشن تایبتی سربندی چوال و داره کار دکن و درجی فر ببین یعنی جرا یکمینه کو پروفسیونل زانستی کو او کس نها آماده کنه و کو کارن دست بکن آری کاریوان بکن چند کس دکارند عینی دمه دلوی ناونده بین چاره سرکرن جبر جه ماینه جی هیا نو ساوی هر لور بمینن بله نها باریکاریا زانکوی دو که من نها جیه کی تایبتی جوارا آوا کریه راستش گلک جیه کی باشه هموتش گوریاوان هاتیا آماده کرن لی آل دنجه وک پروژه که ششیو امتخازم که دیجیم پایلوت پروژکت ام شش هیوامی نخواشه بگیرن برای کاچقاس حوجه چقاس نه حوجه الگوریاوی امی بیار بدرن کامی وکر نوکر نهاجی ام دفکر کو نخوشخانه کی چه ببه کو هفته که 10 هفته حتی 3 هفته کار بنوی داره بمینن تشت جناب وجه گوت به گچونا گندا اف نای چاره سر کردن جبر کو نخوشه که مجوه یعنی امکارن درمان بدن وان پشتی 3 هفته درخن کو بدن وان دیسا پاکش ببه رئال نفسی درونید مجی وان دمینه هر دم او خواستن هیا متخازم ریا وجه بیجی ببیجم او کسان کو وان مادن دبن نه خودی گناهکاریه نه اجازه کرنه او بخود ند من کنترل خودنه جبر به دب چاو که دنیج مروان برند و آریکاری جوان رهاوچه یعنی ابن مسئله که کو هر جزا کرن آنجا تکونه حبسه جبر کو ند من کنترل ود و آریکاری وان بکن دش بو وجد بهنه یاساجی هم کردستان هم عراق جوان گوهارتن مثلا یکی جزا بکه یکی ماده خاربه ایرو هر دادگاه جزایی کی پرادنه لو اوروبا وساك وتشتكي وساك البد بيجا جراكت شش حيوان ساله که هری نخوشه درونی خود چاره سر بکی او جی پاشی راپورج مرا بشین کو او راپورا و درست به اینگی جزای و خلاص یعنی هنا تشتبه وانا گوارتنا علی یاساجی یعنی نتوانه
نەخۆشیە دوێ وەرە چارەسەرکردن. Ez bê ser mesela konferans roja duşemê li zanîngeha Kurdistan taybet e bi cinosayda Kurdên êzdî ya sala 2014 tenê wê lêkolînên pisporan tê de bêne pêşkêşkirin? Belê Gulanê li Hokê konferanseke mezin çêbû zêde ser dîrok û mejû û biçekî hinekî sey jenosîdê bû jî li vê derê Zankoya ya Kurdistanê li Hewlêrê biryar da ku em tenê dixwazin ev 10 salên derbasbûyî piştî jenosîdê alê lêkolîn dinyayekî çi kiriye çi lêkolîn hene ew lêkolîn jî encamê wan çi ne ji ber wê tenê alê giran ê lêkolînê baş çêkirine li Amerîka, li Ewropa, li Fransa, Almanya ew kesên pîspor hatine dawetkirin rastî gelekî asta bilind e alê zanistiyê. Wê demê piraniya mêvanan ji derve tên bo konferans. Piraniya wan ji derve tên rast. Belê. Doktor madem me tu dîtiye me biçekî dirêjtir bikin ji ber em her demê te peyda nakin beriya demekê li Tirkiyê jî amarek belav bû li ser mesela bikaranîna maddeyên antîdepresan ango hebên antîdepresan yên li hemberî xemokiyê piraniya civakê tûşî xemokiyê bûye û weke çareserî jî yekser diçin wan hebên antîdepresan bikartînin bi rastî ev çareseriya yekemîn e yanî çawa ku mirov kete depresyonê hema tu biçî hebekê ji wan bînî û vexû bi yek carê mirov kêfxweş dibe û li jiyana xwe vedgere? Na bêguman alîkarî nake lê pêşî bibêjim yanî amarê heyî ku dinyayê niha piştî ku ev aloziyên siyasî li hemû dinyayê alê aboriye, alê siyasî, alê şer heye teqrîban 923 milyon kes bi nexweşiyên derûnî ketine dinyayê. Komona ser Tirkiye jî ew jî girîdayê aloziyên ên jiyanê ku pê bikene tirsên ji bo pêşerojê hene zarokê xwe difikirin malbata xwe difikirin alê aborî lê werin ser pirsa we antîdepresan bêguman ne çareser e. Yani heta ew problemê zêdetir ser dikin meriv fer dibe dîsa meriv weke serbendiyê dîsa hewce dibe pê têkirin em dizanin ku nexweşiyên depresyona durist hebe yani rastî hebe diagnosis hebe ew dibe herin cem doktorên ên nefsî û psikoterapî yani îlackirina dermankirina bibînin îlacê antîdepresan sedî heştê alîkarî nake. Lê Kurdistanê Bakurê Kurdistanê heta li vê derecî mirov zêdî ferî îlaç yani fêrî heba bûye. Serê min bêş ez îlaç kir, pişta bêş ez îlaç dikirim, kêfam nebez îlaç dikirim lê ew ne çareseriye pirsgirêkê nû derdixe. Çareseriya durist çi ye di meselên depresyonê de? Ya ku rastî jî ku her doktorekî ku doktor bibêje rast e ev depresyon e guman sê derecê depresyon hene. Yek ya sivik e ya nîvî ye ku meriv xare bixwe çareser bike û ya giran e. Gava ku ya giran be divê herin cem doktor û doktor îlaç bide wan yek tenê bi îlacê têr nake bi taybetî gelek xewa wan ne baş e êvara şiyar dibin ku meriv çaxê serê sibê rabe meriv westiya be bêkêf be neşa be tirs dilê mirov de be meriv tişta ji bîr bike êdî hingê meriv tenê nikare xwe alîkarî bike divê alê pîsporî were alîkariya meriv bike. Lê her demê her derê jî doktor jî tin yani Bakurê Kurdistanê jî doktorên ên derûnî gelek êmin ji ber wê jî kampanyên civakî lazim in ku çawa karbim hev re alîkarî bikin û beriya her tiştî jî agahî lazim e depresyon çi ye çawa peyda dibe û çawa ez karim alîkarî bikim ku ew agahî hebin belkî gelek kes karim pêşî jî xwe biparêzin beriya ku bikevne nava depresyonê ew agahî û malûmat ku Bakurê Kurdistanê Kurdî jî hewce ne milat hemû Tirkî nizane yani ew kampanyeke wisa hewce û paşê jî doktorên pîspor lazim in. Doktor berê di nava civakê de nava Kurda de wisa bû lê ez dibêjim li rojhilata navîn bi giştî wisa bû. Xelkê şerm dikir biçin cem psîkologan derûn nasan digo mazdîn bû mezê biçim cem derûn nasekî. Ew hinekî hatiye guhertin gelo? Yani ser mesela karasatan bibin yani ji asas ji Halabça û Anfalê de spêkir pişt rejîme dîr ku ev cenosata yan êzdiya geleka êdî berçav dîtin ku tê gihîştin em doktorê adî ku herin wê derem nikarin arî bikin.
جبر و ملت وان هنکی زور داوان کو دیتن چادر قیرین دکن الودر انفال او 20 سالی در باس که هیچ ملت وان تشبیر نکه او هنکی نهال کردستان هنکی و بوه جبر کو ام آل زانکوی خود دو که جد بینن و نخوشخانه کو الودر آمده کلیه هجماره که گلک مزنه بخوتن یعنی بجن ایدیم نکارن چاره سر بکن کرما خو آری کارم بکن ل او پیش درسه هیچی همبری نخوشین درونی هی و دبیم و بشکنن پرانی کسین کو تن دخوازه آلیکاری جوت کن گنجن یان کسب تمنن فرق و جداهی دوی ده هیه یعنی گنج زیده تر دکوونه دپرسیونه یان کسی بتمن yani em dibinin prani yaya peşi jin zedetirin, meyran zedetirin. Aliyedini em hatta gelek zaninge han dibinin, zaningeyin kut kevne ber ezmuna u problemi on praskrek dert kevin. Le zede em dibinin ali abori takriben bera 23 saline hatta 45 sali ev grup zedetir depresyon anne hoşen deruni peyda dibin. لجم کردان یعنی با آوای کی گشتی اگر از وگرم سر مثلا ازدین مین لور یکو ده انجام شر داعش ده براستی لهمبری وان کارساتین گلکی مزن بم پیکارین گلکی مزن هاتن کرن و داویه هنک جنازه هاتن وگراندن گنده کوچو و لهنک دفرندن او کوشگورم بکم هاتن درخستن ایجار دکتر پرسامن اف بو متخواست گرینگیا هبونا گوره که تربه که باندوره که چوال درونی امرو وانده که چقاسی دهیل امروف او ببه یعنی و چوینه وانده کرنا وی انسانی قبول بکه راستی پسکره که هری مزن یا کو ام کار ببیجن او جنوسیت ادی خلاص ام فکر و حضری خو بنسر روجن پیش روجه آستن ابن کو حتی نزدیک 10,500 کس هیجی وندانه ام حتی سال 1980 چیله جدی بینن او کسین کو وندا بون و نزانی بون کدر الگل مالبات وان او کس دجین یجبر کو لاشه وان ونادا بنشارتنه گوریا عرف عادت خو خاطر جوان خوستنه و سپیری خدای خو کرنه یعنی او دیتنا وان کسان و بشارتنا وان کسان چقا زحمت بجی هنگی قبول دکن ایدی اف برای من و خوشکا من به کی من به ایدی ازانم راستی نساخه و هدی دی کارن قبول بکن و جبو پیش روز جانه که خواه آماده بکن حتی او کسی که وندا بند مجوه مده حتی تو مارکن بلگی روزه که آزاد به بلگی روزه که وره یعنی مربنا برا هبون و تنبونا وان کساده او جی پسیکولوژیا یعنی آلی درونی وان تراما زدت که یعنی چاخه که او گور دیتن او بیسوده کس که وشارتن او ترامایا 2014 کو سه تباخه چه بو حمود دی سوا که دیمنت برچاوه مرو و آلی درونی باندوره که گلک مزن سه مرو چید که یعنی چقا زو مرو وان ببینه وشهره زیادتر مرو کار جانا خواه یا ایرو سبه دوم بکه گرینگیا وی که لجم همو جواکا بوی رنگیه یان لروشلاتا ناوین تایبت وهاية هبونا غوركي لا الحمو داري وصاي يعني تيوي مسألة كو أس قبول بكم أو كسي ومجي حس كر كسي مالباتا من به أو ظانم إيدي ناجي أو بشارتنا عرفوا عادتك وبشعبي خاص بينم شوا بتشيرم دهاتكم دقريم غازناتكم او جی پروسسه که درونیه کو از کاربم ایدی او مسئله خلاص بش برکو جی افشینه کو ام رجلاتا نابین کوردستان چت کن بلکه گلک هسته و گلک دریجه لی ایدی مرب کاره به بین نقطه که اف مسئله خلاص جیان دوم دکه دکتر هونه ناوندن وکه اوا کن هاول دهو که وکر لبرویه وکه پروژه هون لهولیر سلیمانی لباجارن دنین هریما کردستان جی وکن یان وی هر او بمینه بله کارم زده مندزانن عملی کلین بانن پیشی امی بخوا امی نوا ساله که ده امی بنرن که چقا سرکفتیه چقا خواستن هی خواستن تنه کو او ببه نیمونه که باش از باورم ری بکریه کو ام نحمو هرم کردستان ام پروژه وسا دوم بکنج بر کراستی جی از دوینم گلک حوجج بو بتایبتی زاروکن 10 سالی 12 سالی دست پی کرنه جیانا خو هی دست پی نکریه جیانا خو خرات کج بو پیش روزه هیویه که وانتنه کوم بخوازم زاراکه خو بپاریزم بهم جوی مادهین هشبیری وان دور بکن گلکی سپاس بریز پروفسور دکتر ایلهان قزلهان سپور درونناسیه تو میوانه مبو زور سپاس سپاس سرچاوا